e disable penny captain Konya Smart wan hwe no ho yi a week na ye ba besimo no o mo di ni betwa every say Ghana Blasters akopo bom ya hye ye ni abere ye pe obi na te hot so say captain hwe ya o mbe buki no for week ye ba besimo enra ana me brother ka say Captain Smart abeke kanadwen a kire Kufo Addo Bawumia any sada pam in fact MP for no abeke kanadwen a kire mo proud to Accra flood na e course no kire mu say enko tumi aba na nko a kire Kufo Addo sansa be kan no uko media no say we say about hwese mu o ma start to 2B the mother Captain Smart I penya broke media mess was say didi mu obe like video no that one subscribe and some by click notification connect update number to the wide da mame e wo comment section oba so a no che force enya bi ahwe no make kan fonala money send up ena de amount o USA o UK so person send ska ediko fie ediko ma onua bi eja wo fa bi odofo bi wadanfo bi ana de mo obi no de bi kura de amawa send ska no through Naira money send app twin mobile app no to phone so register account never send ska using promo code ni PENYAH TV ever send ska eko fie na obenya $20 as a bonus for free. Let's go to the story. Ebusia onim say Accra aflade ama asem no abaye deja obia Canada amanfo shift blame ebi say NDC ebi say MPP. Now out of nowhere ana Captain Smart every time the show so. Na oba na say odi nkoma FSK bia 2019 and 2020 2023 no World Bank sane ma Ghana prove ma Ghana say omo de ye reconstruction project ewa Accra omo de drainage system the silting dredging of Addo River and its tributaries. And just say a whole sanitation ewa Accra. Emma project no, it was expected to be completed in 2027. I to the Garrett project. I say Garrett project a World Bank and a finance. Omo approve is Ghana $20 million Emma Ghana 2019. And was approve another $150 million Emma Ghana 2023. But the Canadian Emma Momo but approved actually Sika. Omo cha to omo na sure World Bank go be Ghana no. No. Sika omo na boa no agu ho no so omo de bebre Ghana no eno ever say omo de bank akran nti no omo de kakraba na omo de top project no so nti as it progress no ya san no sika no for abeka ho eba be kakra na ya May mu kra no omo de World Bank ed report eba omo chirim say this current finance ministry delay fund no sika no wo mu ho no mo omo pese omo be jazz sika no akoma contractors no e de aye adwuma na omo sa hwe ko no chirim say ya March no mu kra no this government ekoyi 13.8 million Ghana cedis every Garrett fund ni mu Garrett fund na World Bank ana accredited ama Ghana enumu eso this can be ba o mu ne beto no ato force ne nkofo akoyi mu 13.8 million Ghana cedis every mu ice can o man fan project no ama ato force kra no just say wa horti project no on first can nko ema contractors emfanya adwuma ana sika no finance minister so ye ene emfanya adwuma ana adwuma e wo ho no mo ema me kire mu say every 2019 edibesi no sika aba $227.1 million out of the $350 million no more approve ma Ghana the omudi aba Ghana $127.1 million is aka $222.9 million as in ketimi de edi nka ba no adwuma no wie ya komo the other ones ever be count say aba no $350 million na say etetrim ana Captain Smart ever transfer no tire mu say ai $350 million no the break for no omudi ye just one kai kura hunu ya say ya asan ya proving kire say this kana but sika omo na twa to ho mumudin mu say de bebre mo no but ye mfa ma mumu mu ye de bebre mo kakra so that no be project no mo ya na this kana bi ba be ka ho but captain o say approve no kire say ye di nyina aba ana kufa ne bo me say da pa mo adie etenu a obetan show no so ebe ke kan na adwen e kire kufa na eno na comedian so mpani fasa kokram an fere say obeta ho no so also fere say odi asawa ebe bale so kakraka ewom Captain enyin ni sire nkura ni bi de ba nkura ni kire ze panyin amu ne ho a akura ke kana adwen kire no captain amu ne ho ai no kaka sete Kufo Addo panyin na wo sene no eti no abakwai ato ne ho ama nkura no di na to comedian so in fact obo the captain ada ne twia pia yi wo musim Captain Smart me oba 20 times me back 20 times what he has here so what Jimmy on enye MVP for so what se usu wotumi anka abachi Kufo Addo wotumi a enka abachi Bawumia se wotumi a obachi madam Sisilia dapa se John Mahama wotumi John Mahama ama wotumi etikọ ne kwachi wo kwasiafu yi
kwasia afui wo jimie na wa jimi na wonnim nyansa wo hu de wo ka se ai abai ma sisira pa sika se o fa nkote gotem kwasia na wo jira obi wo de jimie na wa jimi na wo hunu kwan abefa so a ene o man no de ekokora no ye hunu ba bi o man ne ko ehu asem na ese wo ka de wa jeni nyina egu ho na wodu ani esi akufo ado ono aba betena so no woko akufo ado ba yi matana ma wa dai wa firi so okọ Bawumia so ba yi matana wa firi so okọ edizesi awo gidie se wo tumi ya obechi akufo ado ene ne Bawumia ene madam Sisiria Dapa ko ne kwachi wo mo fo gum ujimi abo honta ujimi abo honta na journalist na uti TV na unnim de wo ka se wajimi a enya bibifo so wate se wo gomuani a wajimi no enya bibifo so kwase ya wo jimi ewe kura se wo jimi fo ewe kura se kwa akodi gomuafo so kwa de kwa chipa Bawumia ne akufo ado kwa de kwa chi wo Captain Smart kwa de kwa chi wo wajimi na wo timi hu de wo ye wabrabo asem wasi na ye ka ho asem a wode obi ono abetena so eko wode na ono abetena so a okọ no wode na aba abetena so na wo lambastem wode asie be se ko ne kochi akufo ado ne fadutum ujimi kwase afui ujimi na abo ho nta no Captain Smart a wonnim nyansa kono ko chire fatum o sori ya jimi kasankwana wakaka wonwire yenwire how to say ye be ho kwan ya ye be faso a ye de solution ebeba ama ye dey ama na boa Ghana fo otu oda kwasampa kwasi akeka nkwa na woka otu oda kwasi akeka na woka kasia ene nurse for kro na muntimi ntu omka ene electricity ekosoro ene chicha for kro muntimi ntu omka ene koko for kro muntimi ntu omka kasia wo tumi message o mama otumi koda kwatro mutum ese usua nyansa ye de journalism unni ba kokora wo Captain Smart wajibi he se wo ba 10 times ye be ba 10 times wo dia se wa do dia you ready aba to ni nyenuye ntino ya taramuku do dia wo dia kan kwasi asem wo dia se enehwe ye enipa nia prea enipa egu esani mu enipa adwire baabi obeda enipa ensuo ayira fa enipa na ojo mahama ogina sori dem no wosa ogina sori dem en wosa se wa jimi enti wo Captain Smart se wa jimi enti wonnim nyansa yede kasa kwasiafui bese upel Bawumia baba ye also president so upel Bawumia baba ye also president kwasiafui bia ne akofa na betena ze we journalist kone kochi Bawumia ne akofa do kone kochi obsejo mama utumi kone kochi
asiafu bia ne obi oti honoma ensemu akoso Ghana kure mu a enye ensemu a ebeboa Ghana kure ama Ghana kure afa de ntoma apafra onye ena kwasia keka nko na woka kwasia keka nko a kore kwacho womtum hwe Captain Smart hwe enya dia ebebejeja wa mo wadi sansem fu na wudie no obi no osro wo Ghana ha wo Captain Smart wo ye gold digger wuti wono wo ye political afubehe wo se dai wo power ka be dai wo be chibamia achie kufado wadwene da utirim na nyadwuma ho unsuro nyame unsuro bofo wo ye pobi ye chine nkane akanya wo e ma kwase ebu wo bu ni wiase oba ye bi ni wo ye fudipihwe wo ye kronfo wo ye ni bre wo ye pesemi kuminya wo se nipa egie no nyam ukwa wo ma efise ba bia ho de na wudie wutu gold wa mesenka wo be kamenam wo ye nipa bonifasi obia aya wo kasa te sania ekufa no bamia no wo mini supporters wo Ghana wo so wo power anka ba eden sana na nsen okoko gina ho na wo ye speech na wo ye MC ama president Mahama na wo gina ho na wo kasa tia na Addo dan kwakufa do say wo no nte se president bia ono obeka kire wo hene say won so no nchia no wo katweso wo abrase wo ye kanipa wo bram wase wo Captain Smart wo bram wase wo bunipa wo fu na wo dwene ho wo fu wo buma kwase nene wo de di yie enene politics nti wo kwhye onu FM na wo di semfunu ena de o T station so won kasa nkire wo wei wo suba fu wo so be pempiadi wo suba fu wei wo so de pempiadi wo be di akufo ado atem wo nwini hu papa PENYAH wabo bra wa ye no papa ma ma wei hu Bawumia wo nim nyansa nim ade Bawumia wetima to school demo sia de hu wonya fe na wo so wo ye course biawe wonya sika yi a wonya sika yi na wo so wo ye course online wonim ade e de na wonim wo ye na journalist ya wo obotimi di ntokwa boma mu no wo Captain Smart wo kan mo kasa te sania NDC enko na mo fisa mo de mo supporters wo ko show NDC mo yedin wo ko show NDC mo yedin me jag kufo ene Bawumia ene na Addo dan kwakufa do ema yen wati se wo de wo nyene kan nenne na wo pa kire ade papa NDC fo tim hyehye eto wo ba be janso obi adi nso akufa do obedi ATS no obedi akonwa fi hwan wonnim nyansa akufa do obedi akonwa fi wansem enye wo president ye osia no obedi akonwa fi nsem that time nso nto wo president no enso to no wonam wiem no even rollers impro enso to ene otietie wono ati wiem no hwe wo ba be job yi obi boni aye wo ba be yi obi boni aye say yenche kufo aduntum wadwene nya dwuma wo tra radio so na makrisi wani a aye na afi so no wiase nyansa nyina wo ho enti wo maame no ya won kasa nkire wo na maame du ba kore aka mi hu yi wo pie du ba kore de kanyansa de wo fa ne kwa enso de jimi na wo jimi ene yesi so sa Captain Smart wo captain wo smart ni ye ayi adufudi pe wo smart no ayi baby wo de na wo twako utuwei se kakufo de presence sia na se Bawumia present ya aka utu be pe baby ho de ene wagu udu na nam adwem boniti ene wo ye NDC ni wo chawo ye CPP wo chawo ye MPP wo ye nipa bonifo oboman no wo Captain Smart oboman no akufo do wote ya bra oni ma ya police station opposite wa wo munko koche no munko na munko no wote wo kasa te se na gama wiase nyina ya wodea wote enne runs kwa wuko ena journalist ya hu man bi no kwaku ba kono kwa mo yi wo ye journalist wo ko tra radio sina wo yi concert ya wo so wo ye journalist wadwini na anya dwuma fa hu se hu bla wo de ena obi kan no by 2027 mun fun fun samra ka be hu de no be obviously ye be di agro ma mo ye di bra bi o man mu no sika gu o man mu o mo se no no a wo ntimi hu e da dwuma papa be na endi so ma o maye
Sinatra Akufo Dubai first 6 months. Shadi oye. Na obi atwa wana 2 years. Motimi kreti bibia. Enso fa ne man for wono ti ayi premu e na o check wo mo enso ko mo dem. Obeja de hu blame abema Akufo Addo. Utri so wati. Yes, this video go for Captain Smart. I hear me say Captain Smart ya wo ye new. Ye new direct. Uto jana enu ya wuru utri mu ye. Sie me. Wo wa ware. Ghana for nyina muntie logical way o. Wo wa ware. Na usi wiyiri ninye. Na waja wiyiri akot na okotna baby. Wako ware oba fufro. Oba fufro na wa ware no. Se nkwanhye a wusi ye dada no. Se wiyiri fufro no ta. Wusi ye wiyiri dada no. Se wiyiri fufro si niema amfi a wusi ye nko bisa wiyiri dada no. Aden sa na ya kire wo krom. Wa jimiana sana obetiti Ghana nkoda Jai TV no suba wo kire ye fu ade obi anka kire so we adi fu wa ware oba wo si enye wa pam no wo de oba fufuro aba oba fufuro ni ta wo si yenko bisa oba dada no ade wa jimi huh? Musori amusi way by just 2 years. Obe on to me yes anyama way. How many years now with the top private jet? Graders now with the buy no. Graders now with the buy on with the 2 goal no. How many years now mutina kwenjanu sana ninu ya di buy machines now must say galam say you show no mu sisi yo ade no mu mfa nko yi gota mu ghetto boys ti ho omu pa adwuma ye omu nya inti na nka mu di sa machines we ba na nka mu fire adwuma no mu employ ghetto boys no nsuo fa nkrofo no eye ghetto boys no mu wura nsuo no mu yiyi enye night mu enye police enye court enye minister from koda enye president bia nkoda eye ghetto boy ba mu sorry anu ma fa pick up akọ ghetto say ba nsuo no to na adwuma funu nyina eye ghetto boy chow ma chia mumu ya adwuma papa di bua Ghana kadi he kwasia garade hi Captain Smart ensem bebre no aka fa Akufo Addo ehu week we mu de mesi ye de to fom boko ye nkoni ntiantian mu ye kwano boko se de mumu mpanyufo na mu agimi mumu bi mu agimi no mo beti ase Captain Smart wo papa ni full stop yi na yo papa full stop wi kakra bi ye na yo papa ana so le wo de Akufo Addo atam no Akufo Addo enyo na the causes of mo problem o enyo no catch up papa kwase mpanyi we se mo bra e ma ne hwe wo eja enti se wo bre na wo hu anu na se wo bra bo enkoye ma wa wo bi a wo so di na tema full stop yi kakra bi a wo gina we ono na wo se wo di na tem na wo de Akufo Addo beto na do papa beto wo no manti wo semfem wonu monto renho kwase mpanyi ni wate Akufo Addo apenso won se ukogina ensuo ni eyiri no ukokotu ensuo ni muka kire Akufo Addo se ensuo no e de wo kwa na de pendebe ade na mahama presu de unkogina mu mienhwe bi ade na mahama presu unkogina mu emienhwe bi hwe abube ene atebeti antokwa empafie de wo why wadwe se wubube yenso ya tebefo yenso ye wa hayete pa se wutimi gya kotobonkum we ho enchine boto halfway wutimi gya no wo no bedidi Akufo Addo atam de a nienso ye every right every motherfucker right se won se be reply o and I be respond o wajimi ache o wajimi ache dodo wate se ya bo pa ya ma watwuma ya ma contract se bedidi Akufo Addo ne Bawumia atam papa ya kura ya jimi chen wo ya jimi chen papa ya do be ba down to your level ne abedi woni kwase mpanyin no se kwase mpanyin atam because Akufo Addo no oyobi papa Akufo Addo no oyobi wo fa enti so otimi gya kotobonkum we ho kuma bi kakra bi we ale nim se abebe o papa ho tantan papa ho se fie
Me hu papa kura na bibi ya to me so papa ni way Captain Smart papa ni way e na uja we si wo bedidi Akufo-Addo atem Captain wonu monto wate sere bone fache ne Nyankopon fa bone nchew ya ma o speech ya ma okonya kakra bi se kogina platforms na keka woni twa sirin sem e na akwaje mic na ai wonya president a kire ahemfo sori be cha abuo funu ene no dia mu bewu eno dia mu bewu wo commande wo hene ne se Akufo-Addo ka kire wo hene se on sori nchia na waka why Akufo-Addo ampe so na covid wo ho enso nam se wonim nyansa nti otutu ne ne nyina wano otutu ne nyina ye momo de adru mo so enso ofa nipa mwa mako organize Thanksgiving mo de nyame asese enso ofa nipa mo de nyame asese mo manfo omuwuo eno de wo Captain Smart kwa siampanyi jimifo a wonim nyansa emu muwai wuti radio nso ko twitwa petition to see na betena radio nso na ka woni twasiri ensam de kire Akufo-Addo ne Bawumia so wan say wo jimi ye hadwe say ye mfi ba jimi na do so jimi no ya nka nyansa sema anto uti ma wo jimi say ya na de akowom wo anya nyansa bi amfa ntete wo ma ade papa jimi wo papa wo gina wei ala fat wei wo yosi wei enya me nwanwa entimi nya me nwanwa so da say wo kan kwase asem because we na atete wa we na di wa ba wiase a we na ekire wo nyansa wono ne mamri na dantim na yesen kwata gig na danitim na be de wo di bi atia eba Captain wajimi amanadọsụ wajimi amanadọsụ wa afafo journalist fo ni mu bi se o mahunu han no ngese kura ndc fo ko mu bo machi Captain senkwa na ye de ama wo senkwa na wudie atu ni jimi papa panyini wo de wo da de wo twene ho ani jimi nyansa sem agukuro mu ankofo ka bi amanfo esu frɛ mampanyini se yewu ye bre mampanyini meboa no na oti radio so na wo kan wo se kwase ampanyini we asem kyerɛ kwase o papa ni wei hemumpa ya so wonso yonko a wotan wo o papa ni wei o papa ne seso ni Akufo-Addo ni tipen so ni Akufo-Addo ena sa atama wo se wo start se wo bobra na nya Akufo-Addo na eti so ena ama wo se antimi amobra wo na ye muamu ndisi fo na mwana na mote so jeje na net so ne sa mo atamils no o papa si so wo bobra sa ankofo na net so eno kura papa antimi amobra na ni wuom na wo ba be ko ni wuom na Akufo-Addo apen so kakra na nanka o papa be bobra samu da mosi majimi muni munyansa ya bekire mu se ye kra ajimi sam ne ye de wo ye de twa ya furuma jimi fo betna tv so hu fefire so kwamudwan na ho kankan wata de mu tutu se de agu trunk ma che wajimi nyansa bia ni wutima beka nyansa sam kwase adi journalist kra jimi be na full soldiers destiny opoku anata so tenten oba wa ye bare se ta wa tawre wo destiny wo to be di Bawumia atam se Bawumia pa on fa ta chenensra abuwa Akufo-Addo na teso na Akufo-Addo kwa na muwiem ena nka mahama kwa ndam ateche man ka mobeka entwa sirima kwase abejan beka che se de esini mi mfa anya politics destiny wonu mu nto wate wonu mu ento ho fo no ho kankan se kana ma abini abuwa funu destiny me hu ni se wo usuro me because wo destiny me block won na em block wo chena because wo me fa wo nya bini mfa wo nya ta eti me ye bibia me pese wo hunu mu ba jam se wo usuro me nti me ya wo madam am your madam destiny baby a uti beto kura no ayeden baby a uti wo de beto kura no ayeden wo fu soldiers ni mu yi no mo ho akono nti mo baaye no ya me mama ebi mu contract o destiny wo ye de wo hye hen ye de wo di mema na ye de wo di mema mu hu fin wate hu fin destiny po hu wie asa na obedi Bawumia atem po hu wie siesie wo hu ma ho nya akono oba ma ho nya akono wo na ase se o ye oba oboso na aye jire bare say ya wiesu destiny ye mu bi ye fira kurasi tumni e ba yo nti ya no ye o ya no ye ya why ti wono Captain Smart mu ye no mu kwase asem no mu chimi sem no ma podam sem na wonya red chance kakra bi kwatena TV so na wo kan woni twa series sem no Captain why ya po papa o po papa ma papa ho nya akono why na da bi akokan be kan papa wey full stop kakra bi wey kuma bi wey boy Bawumia ni Akufo-Addo Smart masum masem boy Chira wa dwema me e wo comment section hi PENYAH media agra